Hello loiti ho nadam jing hinam tun hin Hyper Knife kiti 2025 kuma release Korean drama hi anasay kitaw hite hitiflim adinga no mainu si yong kitinu hi doctor hi in te si ho fria anazanji in ahi wanga chun asunglanga mithana na hi in personality ni ananei na hi si yong kitinu hi University Simla hi in amanu hi medical lampangin analunglul he jingin adi sanin mihem hlo chungchanga hi Amanuhin in ko anay pon chong le sumhunglu na ding lampi jong khatsa ananay poy. Amanuhin Korea dinga brain tumor expert Dioki kitipano ya lekha na simnum je chun ba tampi nay jong le lekha sim lampang medical lampang hi halaw ding tilunggel hi ananay ta na hi. Amanu ki hambol zala chun numay ahi wangin sangte in pachan na ahin nayin alunggel banga chun Dioki kitipa masanga chun introduce anabol tawwe. Ama niya kimuto na hunahin no may no na he zo si chu Dioki ko maana satan hichilam pangahin ko na palahi pa na chun ama pa na he zo si chu asay pia azil dinga chun ana saytay no may no kita ali alung tien je chun Dioki kitipa jong ana lung hlei hle jingin hichilam panga surgery ana teng le ako ji in hichiho chu azil thei na dinga chun ana vet sa ji ta na hi Dioki in a head na zo siya po do no may no si yong ana hilahin khat no zong ana machal he jingin kum khat na thin masanga chun hichilam pangahin achangin ana boy pi thei tai simlai hol achun Dioki adingin no may no si yong hi alungsit pen ana hi in amanu malam hin kho jong su ana wa sa jingin ahi wanga chun ahi theilo ding khat chu hungum ding ahi tai Hichi hospital achun a head na ho abana zilbe na thei dingo gampa ma chi na dingo scholarship ma omin mizo si tamzo chun mainu si yong hi anaging mo ovin amanu jong aniki hambol he jing tai ahi wangin result ho hung kita ado chun mainu hitalavin michom kha zo anapido tawve achuti pha na chun mainu jong alunga hangin Professor Dioki koma chi in thilom dan ho zo si chu aga seita na hele hichipe ta chun api do paw anu jong chu hilai mun chun ana tai Numaynu siyong in hichinu amu chun nang nahi dan cho na hichlai pan mun na chapa adinga sumsunga cho cho hitian na thilbol hi thildi lo ta kha na hi in kinoi sina lu ne tin ana saitai hitian numaynu na hinse chun Professor pa lunghangin numaynu beng film ana be pe in chujong le surgery abol na ding schedule ho zo si jong chu cancer ana bol pi ta na hi Hichinima ma achun Professor Pale surgery bol midang ho meetinga muncho ma achi do ovachun car accident na mi khat brain surgery bolding a umin Professor Pan schedule cancel an bol pi wanga chun hichinia surgery bolding a umlo pha na chun mainu in an bol ta na hi Professor Pa hospital ahung thuna chun mainu in surgery a bol chu amu in athil bol chu anga ding an na sei na hi le hichipe ta chun athil bol pe na thil dan ho zo si chu mainu an sei tan Chujong le surgery abol ding dan ho jong chu ana sayin hichi azan patient chu athi a hinding kai khona hi anati wanga chun athu sei ngai lovin Professor pa in mainu si yong chu surgery abol na ko na chun mi ana kai do sa ata na hi Professor pa chan mainu na dei lo je chun alung hangin IV tube khana la in Professor pa anung langa ko na chun alol ana hi pi tan hichi pe ta chun koima ana hi le ama pa hi ana hai samding da na hi Hichun Professor Pa lunghang be si jingin mi chu jala chun mainu chu amai ana be pi ta na hi le amanu jong to la chun ana hluliwin khanu jong lungna ta lunghang ta a lai ta chun Professor Pa in jong no mainu medical license ho zo si jong chu revoke ana bol pi kit ta na hi hichi a ko na chun surgery lampanga lunglu no mainu si yong chu aban chal be thei talawa hichi lampanga abo kit loading a hitan ama ding a chun a hin wangin athida bang ana hitai Achuti pha na chun mainu jong Professor Pa ko mangai dam ki thum ding ati in gol achun anga ta na hi le Professor Pa na mu achun second chance jong ana pilovin ana da thatan hichinia ki par achun mainu jong milhamba nga a khuna ima nei lo kha chu hung hiding a hita na hi a hiti jing wang achun mainu hichan hin ana kinga pon danin a phal lo wang achun thingnoi underground a hi lo le gangstar akiso kho ho brain surgery bol ho achun specialist in ana pangkit tai Numainun license anay lo wang achun surgery abol ho hi analo hingjingin gangstar khat na hin hu do achun nurse khat in a het lo ka in anesthesia kiti lo khat IV beng achun a het lo ka achun anaka blood pi ta na hi dan chu hichalaya nurse nu hi Numainun hospital na anato na anatong khat chu ana hi da na hi in amanu hin Professor le Numainu ki ka thil dan ho zo si jong cho he in medical license nei lawa danin aphal lo surgery abol ho zo si jong abon achun ana hetai
Hichunu hin IVP nga anakap lu chu imut na law hi in numainu hin danin aphal lo surgery abol jinga hi mi ahung thi kha hi le zila aum ding deina achu ana bol gen thei hiding hidana hi chuin hichunu chu numainu ko ma sum diman ana bolin akizum so na chunga jong chun ama nu hi ani ki pa le ajeng tan numainu jong hichinu suma sei chu ananu pe in a hi wangin ama nu hin kicha nom ta mi khana ki khoi kha e ti hi an henai poi numainu siyong an hichinu ko ma tu zan ma ma le warehouse nga hi sumka dal ha dinga hi ati in hichine zana khat nun suma hung kila a sumsa thar khat ki koi ke pa ta sim lai ta chun numainu anung langa konin IV to machun alol a hin kan pi tan khat nu jong thipai ding a hi tan a hi wangin numainu chun kicha namai pulavin ki pa na mel zo chu anapu in hichi a ko na chun ama nun mi tha hi hichi hi apat na hinai pon ti ti chu he thein ana tai chuzo chun numainu sumsa tha chu donation box ana koin society sunga mi phalo ho ki he do hi thilpha ki bol hin te tin analata na hi kho hung wa chun nurse nu thilong vui ding in yongju kiti numainu assistant pa to chun anaki tho honin ama pa hi numainu ajandam la chu ana zawa hi in hospital a bil ho ana nei lo zia ama nu he ana bel zi da na hi ama pa hi mi za cha si hi in numainu ko ma mi that ta hi in ati ji wanga chun numainu mi hin tha ting la ki tho pi chun ana pangji in numainu hin danin aphal lo surgery ana bol ki hilovin danin aphal clinic neu cha khan ana hong ki ta na hi hichilaya chun numainu ente si ho manbein ana janji in amho mi na chun numainu hi mi phata le mi mel hoi ta chun ana gial ovin a hi wangin numainu chan aphalo lampang chu an he phapovin hiti hi je chun lampi pa ma restaurant ko ma ki gonda sa pasal kha chun numainu hi hin vetai hichipa chu jela ko na hung do be ma hi je chuna ke nga thil khana ki bu in police hon ama pa mu wa chun numainu si yong ko ma hichipa ko na hon ki chi thein tin ana sei pi tawwe gincha lo ben hichipa chu numainu clinic a hungin thupa lo ho se numainu cho hung phinin chujong le bar ho pawa chi dinga chun ana sein hichipa hi a kamphat lo ke hilovin a unu chunga jong chun mi phalo ta hi in ana vo jing in a hi hichipa chan cho hung wal che jing in zan ho jong le numainu na lang in a chun a hung ji in judon puma chun numainu chan a hung veji in numainu jong ki tim zo lo pha na chun alungge la hichipa tha na ding chu calculate ana bol chai tai hichipa unu chun restaurant neu cha khana nei je chun a jing ni khon numainu jong aga chi in hichipa chan numainu na vena ko na chun ama pa in wang thilha sata kha na hin tu ding chu an ki het pha pon chu in numainu in ama pa chu thi na thei mi na chun ana vetai hilai mun numainu na dal ha ko na chun a bol tho in satin chu table chunga chun a dal ha in hichipa chu ananga thu ta na hi le khat pan jong satin chu hin choi da in chu in numainu jong chance ala in ka inova hungin tia invite na bol a chun khat pa jong ani ki pa the jing ta na hi ajing ni khwa hichipan cycle atol chun gari san khana hung hlein ako ma chun hung ki khamin window hung ki tol tha chun numainu hi pha na chun ama pa jong chu ani ki pa the jing ta na hi hi chun thu tam sei lovin ama pa jong gari sunga chun ataw da in tui jong chu an don tan chom khat zawa numainu na in hung thlun hun na chun plastic lin ta khat numainu na hin po chu hichipa chun in sung langa a hin kai lut pi tai ama pan jong numainu chu a hi na thei chanin an ki thopi in asong khol atiul na hin chu pha na chun numainu na hin su hla pi in atiul thi na ding to wa hin choi pi tai chom khat ni tia to na chunga ataw zo chun ama pa jong chu an thimilin ana i mulata na hi ama pa hung kha da chun a khot la keng ho ani ki kan tu min akicha na zam ding ati wang chun a pha na gai sang tan numainu jong a chaina ading in me siwin a hin ve in sei ngai le chun ki su kha pon na te ati in cham cho hin la do in alol chu ana at pi ta na hi le ama pa thi jong chu ani ki kap liu jing ta na hi hichipa tui tabang athi san chunga thidinga akizam chu numainu lunglai selen ana ve in ama ji again thei tho ho chu all dom tan tin numainu jong mi tha ko na chun akipa che che to ki lo ta na hi chomkha zowin hichipa thi na chu yongzu in ana su thingin document ho to maya abon in ana ha hlan alang khalanga numainu hichipa thilong chu mun khana vui ding ati je chun ana pu in ama ni ki ka ki he them tu na le ki tho tu na chu ana sa hle jing ta na hi hichipa thia ko na chuna veng sung jong buina tapon numainu na thilbol chu thilpha hiding in ana gelin chu jong le ata sa jong chu ani ki thlam chum tai lunggel nom ta numainu lai ta chun koimako lo professor dioki a hin kho hitia ana sa apa chu a in chuna hung tai
Professor pa hindan zong aniki khial hi azingin nomainon adu pen cake zong chu ahin chu api tan dan chu ama pa hin brain tumor first stage ahi za chu nomainu koma hi ki thopi na thu ma hung hi dana hi hichi brain tumor chu mon ha salai khana ja chun nomainu siyong teilo hin surgery abol thelo ding a hi in Professor pa na sei ben achun nang surgery bol ho hi ka hin ve na hi le na he na ho hi khiso lovin akal be a hin ti achun nomainu zong Professor pa chu ahin ve in nasata chana hung nui ta na hi numainun Professor pa ana thalo chu kisi le jingin atha thailo chu ka hu do thailo ding ti he hi in ama ji a medical license jong ana nei lo ahin kho jong hitia ana hi in tua numainu ko ma ahung hi hi Professor pa en phan masa athilbol hil ho chu ngai dam ki thum lovin oza tabanga chon ahung ki senen hichi hi na bol lawa poimo a hi ati in hichi hi na bol lawa hi le surgery dani na phallo na bol ho chu ka sei do ding hi ti tai hitia Professor pa nomainu ahin ho chu pha chi sa a nomainu ana bol na chu ahin tom zo pon chu in nomainu ahung lung hangin nang hitia ho thei order board hei chu ka hipoi hilai muna konin po do gang chalin tia alung hana hung ki sian achun Professor Panjong saiding ahin hello phanin hilai mun chu da thading in akisatai Professor Pan ko binga hin khalachun ana na hin pha in painkiller chu ki kap dinga tia hele tolin hi sa in ga la dinga tia hele no mainu hungin allo chu ana pe mang pi ta na hi phan masa asu hil ho ngai dam dinga ana taw na pa chu tu hin lo ngai cha in tu la chuna ki zamtan no mainun jong ama pa dinga chun gyal kho lovin allo poimo ta zo chu ana chut ke pi ta na hi no mainun lo achut ke la pe ko machun kum izan ham khat sunga alung nat na ho zo si chu amang bangin a umin ama dinga chun ananup hli jing tai chupen en yongzu hungin mainu chu hung kham tan Professor pa jong ana thimilin ama adinga chun ambulance ana ko pi tan yongzu in ambulance su ana ko hi le na mainu in maya chu Professor pa chu ana thiding a hitai hitia na mainon a bol chu hung kisi ding lam ana he phapon ajing ni khu chun a clinic chu na kha pi tawvin chu in mainu jong lung hang te in Professor pa chu phone a bol ta na hi le Professor pan na clinic chu na hon nom kina hi le busana ni hung hol do intin ana sai tai chu in na mainon lung hang te in ipi bol sa gon mo mo ham tin ana sai ta na hi Professor Dioki hi busana chu medical lampanga dinga ewa sang pen ceremony chu ga chi hi in ama pa hi kumko sunga doctor la adinga hlendo khana na hi in amin jong ana chi hle je chun hi chi awa la dinga chun ama pa hi anaging mo vin Professor Dioki amin phau che che chun nomainu jong alang khat langa a yang si che che tai nomainu washroom a aga chin a chun hi che awa sponsor chu chairwoman Ichita Kitinu a hi ti chu amho loi ki holim na chun a hin heta na hi Ichita Kitinu na saiben na chun kalung agim vale kachapa hi kum chapang chakhat na hi in brain tumor anaye ama zanding hi Professor Dioki Tailo koima a umpoi ti thu a hin za chun nomainu jong a tha anom hle jing tan Professor pa chunga aphula ading tin aniki gong ta na hi chamkha juven Professor Dioki a kon le washroom a kisu utopi Ichita Kitinu ko machun nomainu agachi in achapa case to ki bang chat ama in surgery a ball video chu Ichita Kitinu chu anavet sa tai numainu na saibe na chun hichalaya ka jan pa hi na chapa sanga kumnya ta hi in hospital lin ta hon jan loadinga akoi chu kin ka jana tua hi dam do a hi tai na chapa jong chu kin ka jana hi le dam dinga hi tin ana sai ta na hi numainu hamdan le thilbol ho chu kichi sa ji achun Ichita Kitinu jong chu ana lung hlai hle jingin numainu ko mai pi na dei ham tia a hin do chun numainu in sum ima ka dei poi kin ka dei cha hi le Professor Dioki Kitipa hi tu chung award ceremony hi achan loading ka dei tia a hin se chun Ichita hung long hangin no mainu chu a hin no do tai ajing ni ko no mainu Ichita Kitinu chu hung hol do kin na hi le Ichita no mainu siyang koma nang tabang ami hil a oza ho za lo ho hi na hindan na chonda no jong phading hinam nang ho tabang chunga kachapa janin ka ti ding chu ipiti kamu asai thei ding hamtin ananda hata na hi numainu na plan gon fiel hitan ti ati ni zana chun Ichitan jong a hinda na hin hielin a bodyguard ho to numainu ko machun kachapa na jan thei hi ti thu chu hung sai taw vin hi Ichita na sei be na chun kachapa hi na hin jan dam lawa hi le mo na ki po ding a hi ati in numainu jong a thil ho cho hin ki go nin thilum dan ho wang chu an he thim thei poi chamkha zawin Ichita private jet na chun yongji to Japan lang chu an zone taw ve numainu hung thuna chun operation room jong chu ready sana na tan mi lunggim lai ta chun numainu in chapang pa cha ga hawin surgery a hin panova chun langkhat langa program jong chu an ki pantai
surgery hin panovachun ima anati pon chomkha zawachun thi ahung za ta na hi le doctor dang ho in mainu koma thi lu na chu huitu min lang intensive care unit na kai ko min atiu wachun athu seu chu anangai pon no mainu en zonga thil bol chu ana bol na ana ata na hi le doctor dang ho zong chu pe na chun ati jagam taw win hi ichita zong hilai mun ahung hluna chun montina thima an ho chu amu in ama nun zong hichi surgery hi hung fel le kachapa zong kinung tholawa thiding a hitai ti chu anaki gyal tai hichi pe ta chun no mainu zong avela doctor ho tu chun a hinda no ki banglavin lungning ta chun a khona athil bol chu ana bol zamjing in chuzong le minute sunga second ho tu chun anaki te thota na hi alang khalanga award jong chu professor pa 11 mi chom khan ana pi ovin athip naw chu itia hi le hichi award changpa chun professor pa hi aning chakhana jong hi ana pha lo hida na hi professor pa chan lo chu mi pi lungdong ovin thip chenin taw vin hi le hichi pe ta chun professor pa ma man khona hin beng in hi le mi pi zo si jong chun khona hin beng ovin chupe te in japan a ko ni no mainu jong ceremony cho hung hlung kinin professor pa award chang lo chu ki pa ta chun hung veta na hi dan chu surgery abol chu an lo hling hidan a hi in no mainu zong award chang lo professor pa chana hung ve na chun professor pa hung lo hangin a hin pho ta demati a chun longning ta chun no mainu si yang chu professor pa na ki mu pi tai hitia professor pa chan no mainu amu chan an lung thlai pon ichida chapa surgery abol alo hlendan hole hichiki ka a ho athil so ma sanga ipi ham ti ho chu no mainu en kha cha na he lo ji hidan a hi hichi award ceremony ki pat masanga chun no mainu na sei zo si chu ichida and professor pa ko ma sein si yong kitinu hi ta san thei hina ma hinti achun professor pa in award na chan na lampanga ama dinga aphat chom lo ding wanga chun ichida ko ma ama hi ka hilla dinga chun a thim penin genius kiti chu ama hi a hinti achun ichida en jong no mainu chu a hin ta sana achapa chu surgery bol sa ding anati da na hi hichilaya chapang kha surgery bola hung lo thina ko na chun professor pa in ama jong surgery hung ki bol teng le no mainu si yong hi azaw lawa hi le lo thing ponte ti chu na hema ma jingin a hi wangin no mainu dingin amala machun boina khan hung hlung ding chu a hitai danin phallawa no mainu in surgery ana bol ji ho chu a hin hedo ovin no mainu le patient ho ki ka an tong ji pa chun police ho ko ma na sei do a chu jong le alang khat langa ama le ama jong hi anaki hu do hidan a hi ama pa ji a hi no mainu in gangstar kha surgery abol na video chu ana link a hi in police on jong hi chi video chu professor pa ave sa ovin koi a hi ham ne he nam tia hin do wachun professor pan wang no mainu si yong ana hi ti chu he in a hi wang chun ana sei do poi surgery ki bol na mun chun police ho ga hlung ovin alam kai pa chu professor pa ta ki he je chun thil holding a chun ani ki hlan bom hon tai hichilai mun akisu thengwanga chun police ho oi cha in miki voina ho chu anamu uvin amon jong lei ho a hin lei do owa ko na chun plastic a ki tum nurse nu thilong chu a hin mu do taw ve hichithil so a ko na chun professor pa in mainu a hin dan ani na chu a hin heda in hichithil a khol naw wa jong chun mainu jong a hongin police ho oi cha chu na tham le le kit tai chu in police ho in no mainu ko ma epidinga ko i chaw hi nang ko ma hi banga pha hamati achun no mainu in jong ho sa lo ta in kin gencha ho ka ngai lu ja hin te tin ana sei tai chuzovin professor pa no mainu chu mun choma ana kai to in epidinga mingal banga mi na mu tha ham to a hi police on amma do hita chume kai surgery na bol thei lo dinga hitai ati achun award ceremony ji achu professor pa hen police ho hen ki poya hung kholu hin te ti lampang hin mainun anala in hitia anagial khial pha na chun professor pa dei lo lam ta chun amani jong chu hichini achun aniki khen hon tai amani aki holim hun chu officer pa na mu in no mainu chu professor pa student na hi an he je chun imacha thil dang be si anagial poi alangkhana thinu ta sa chung a khol naw wachun ui chamul ta bang khana mu uvin hiti ho ta bang ui cha om kha lo lai je chun khan ho loi jong chu lungdong uvin nurse nu la ui cha nei lawa athat ho ui cha hin te tin amon jong ana gel taw ve police officer akhang tha khanin professor pa chu evidence so hin vet sa ta na hi le hichinizan mama achun professor pa in hichi officer khang tha pa chu duty a om lo je chun mun khana ga po do hite ti in gari ko na chun thir khana nanu in officer pa jong hunglu na chun ahin ki tham kha in professor pan jong hengkar chief hichi achun anapitai hichun officer pa na he chin theilo ho chu professor pa ko ma hin saitan a chaina ka ki mu pi chu na student nu a hi in a thinun la ui cha anei pon a than ho ui cha hin te ti chu an sei kit tai officer pa na hin sei be na achun
na student nu siyang in zong ui cha anei chula ati chom khat zaba chun officer pa jong chu ana I mohlatan professor pa hi ipitabang mi ham kiti chu tua hi hungki hedo ading a hita na hi hichichung bowa hi professor pan mi chunga hitia hi ana chatlo a hipon surgery abol na a aloi avet data khat zong thading tia hi anaki gong a hi professor pa chan numainu bawin anamu a hi in anato anamon amu chat veisa nga tia anabol thua chem api a chu professor pa ana ar kha a hi hichile professor pan surgery abol na numainu scalpel atha api ji a chu analo hling a hi in chuzuwa thilum dan ho professor pa ko ma numainu na seigu na ko na chu amani ki ka hi gamla na hung ki pan a hitai tunin hyper knife part 1 iseu chu hi chan hena ki chai ta ni sei sungwa sei hil sei wal sei hlinglal o ma hi le ani ki ngai dam tu ni ki thim tu cheu hitin hiti ho tabang thu sim ngai nom owa hi le like subscribe share ana bol jingo hite abana hi pi hung su ding ham ti he nom owa hi le pa tu ananga ham hamu hitin aban ihin seu ihin upload masango wahin dam sel sel lu hitin hichi thu sim hi jingka na nga hi le jingka pha suna na nga hi le sun pha jana na nga hi le mang pha